Nidaul Islam. Syukur kaput suara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga palanggungan hakama Islam, muna-muna dahil katantan pagpatumtum kati taniw katan hauno pakarajaan amin subay hadya kita tutug doon ha kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, kabuga amuin ha supaya di karagdagan inang malibadat na to, kabuga amuin ha supaya in amal ibadat na to tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. So bedto subaydaran doon yung panumtum na to haamin uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to yad tumatilusa marayaw. Damikyan day sabing katan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to maurul tangkisan katan hasupaya di kalamuran inamal ibadat na to sin ikalupas sinamal ikakuhila sin ununo na pakaradyaan iaangot na to karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na hajaman na to ini bialo paragbos inda jenis na in magjato akatan sin pakaradyaan amin long tabukon na biya sin jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inji majato sabab inda jenis na in mga pikilan ni banakal sumod palaw man sin pag-agama amoy jarihon na sin kaibanan inwala jiyari ha pag-agama. Adapun suway na to tumtumun marayaw in katan amal piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap tisulakan sin Muslim wayroon makaiban kaniya himinang sin hinang niya tanto siya sadyain mapatut magpajato kaniya. Misan pa yung kaunan, magtaw-tay manghod, magtali anak, kanya-kanya kita niyo maghinang simpersukuan na to. Nada pun suway na to iaayaran, in-uno na pakaradyaan, amuin, mapatot na to pajatuhun, katot na niyo katan, amuin, madawhat na to in rida, sintuhan na to, Rabbul Alamin. Manjari, in waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bunal siya sabot na sing kamatauran ibandaran siya sabot magbalik-balik na sadya tiap-tiap in waktu mabut amin subay na sadya maawon in pag patumtumpya tumtumiha antara na to asupaya in nalulupa makatumtum asupaya in mga nakasima magkabalik siya magbalik pa amin kakahinang matan piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari in pagbisaran na to hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala amoy in tupungan sin pagjakat sin alta. Naada pun inyan matarang nakato taniw katan ayaw pakari makaingat kaniya long ta in amoy in ini dimukdok nagmaingat misanin hat dumungog bihan makahati na sila magpakugdan sin hinang nila na amra kuman biya na sinagi aon hadyarohan magpakasud uno na pakaradyaan aon waktu mahinang sarab inyad to hikapuklas sin amal sing kita inasal-asal kato doon makakuha dahing halaw manta sabab day sab si mga aming kakahinang impunan dahing day sab kato.
Naman jari injakat, pagpatumtum hadjakato, tanim katan, inilong niya, niya anahan sin mga sila, amuin tagdapo sin bahasa, amuin mga Arab, laong niya, ini pagyanon zakat ini, bang habahasa, annama wa ziyada. Amo na lang niya in pagsulig, iban sin labi. At inabang pagbisarahan, doonhan alta, in jakatan doonhan, amo na in pagsulig sin alta, at inabang pag-usahayaon na matao din biya mga paruntungan, doon hayaon, na amo timhin ang sabab sin, ini subay kawaon doon haon in naglabi, dahil nga mga alta yaon. Pag yanon naglabi, amin bukon na, tagsuko sin tao tagalta yaon, aud na kawajiban niya hitokbal pa amintag dapo kaniya, tagsuko kaniya. Supaya na lumano magbalikin alta niya sabab in maksud sin jakat magsutsi maglano sin alta sabab supaya in kita di makapag-inom makan sin amin alta bukod na kato. At inakialamuran na sin alta dugaing. Pagaya dini kato taniusin Tuhan na Rabbul Alamin manunjuk ti pa im mga alta bukon kato yan di kita man jari mamakay bang bukon kugbaya sintag na po kaniya. Misan pa in alta tayaon subay tara lanuan sabab bang tari lanuan ma ini lapay sin lumi sin amoy in lima biruunhan dahil nga mga alta bukon na kato aw natagda po kaniya. Bang siya mabut na haitungan, adjangkaan, iban mabut na in amoy in ini waktu sin pagpahuwa sin amin jakat yaon. Naamad tulong niya. Nabiyay dunhan sin mga sila nagpaingat kato, nagpatumtum sin pagyanon zakat lang niya. Doon hayan, hakun wajibun fi malin khas di taipatin maksusa fi waktin maksus. In pagyanon doon hanasara kapatut wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala doon haalta amin tartanto doon haon alta sin tao amin tagdapo kaniya doon han amin bang siya mabot na in waktu amin giyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala suway na maigdeng halawman niya. Mataod jajakatan deng hamang alta hangyanan alta doon hayan amin biyeta kato sin mga sila nakauna nakahati sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala muna siyabot dunhan in mga katan hayop halal amin susumbayon daing naman haunta pasapi pakabaw pa ini kambing indigenous na sing kambing amin longta tiyawag dunhan sing kita tak kambing uno-uno na mga hularab indigenous lay sabing kanganganan niya apagtawakon na to bili-bili lang sing kita. Damikian, uno-uno na mga malungkad deng halom sin lupa, yawn na bulawan, in pilak, in basi, in katan, makawa doon, amin, kapaiddahan, mabista siya alta, bang siya mapinda maun pa amuin, ibutang tabiak sin karyaksan, sin kitari pagjakatan, amunain, alta longta, doon hayan. Salta long niya amuin gantaan sin amin alta yaon. Bang hibutang tapa pilap iwan bulawan. Iban si mga usaha long ta labay ring ha amuin pag usaha biya na sin paglito-lito inyaon katantan aun doon ini jajakatan.
Demikian in pagjakat ini aun siya syarat hisyo hadim menjadi magjakat. Kaisa niya biyata doon subay siya mahardika. At si mahardika ini amoy in luhaya siya himibal sin kandiri niya way magsino-sino kaniya sababin siya mahardika siya hakatan sin ini pakaradyaan niya munuing karyaan niya hinangon. Damikian ini karuan niya subay siya Muslim. At niya amunin ka Islam na ini wala wiyajib ha mga kafir. Misan sila magjakat, log taril bistahon kanila amal im mga tao nagkukupur. Iban sa uno-uno na rin ha mga masyatihinang nila. Inya tukatantan, di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikato niya amuin mulkun nisab. Bangsa upama in alta yaon kaniya miabot na haamin jangkaan atau itungan sin manjari na siya jakatan. Sarta in hikaupat niya amin yaon masih halauman niya sampai miabot in amin bistahan doon hayan na in yaon katan at iniri siya karagdakan mabot siyang katahon na inya to katantan subay siya jakatan mang maabot na in waktu niya. Ini kalima niya amin long niya miabot siya madal haul limiw siya ring ha atau miabot na siyang katahon halawman niya. At ini yung pagjakat tahon-tahon na manjari in pagjakat haaturan niya na ini ni amal sintaw magjajakat bang paamuhon tuod na siya ay maglawag sin tao amuin magkakunahan sin atawa tagdapulong tasin amuin jakat yaon siya in maglawag sin mga yadto katantan hasupaya hikatukbal madto pa amin tagdaputod kaniya. Ubos doon hayaon launta in tungod pa amin jakat ini aun siya pagtawon sing kita walo sinip. Bahagi on yaon pa walong kabahagi. Nakalamod doon hayaon launta inamuin along niya pagtawon al-amilina alayha amuin launta mapi kapangandulan mag-urol madtumadtusin amin tao mapatutukbalan. Na ini hajaman na to ini mataod na amin lang ta di hipag ka tukbal matan in amuin ini jakat sintao atawa sarak ka sintao bihan pa amin tagdapukan niya. Sabab na in magbaya amin kaya pangandulan nito. Bang unuin ising kabayan niya duhalan. Misan patagdapusin alta yaon bihan bang kalisuan sinamin tao magtutukbal yaon di niya ini pasampayon magtupa wan hirihil niya pa dukaing. Bihan yan inji madyato ha lauman sing kita. Na yan to bukan to kalukuyan dakula muna subay kapangandulan in tukbalan sin amuin bang kita rin makakaus magtukbal. Di day sa manjaribihan, amin tawakon ta in tao, maun palawam simbay, talong niya in kita ini maguno, magjakat, na isusuroon inamin lang niya mapatot jakatan, kari kamu mari, sabab maun yan mag-inubusan in mga tao, amuin, bukon sila ta kapatot jakatan. Bihan, mag-inubusan maun pa, inibay mo katantan sabab umapas sinamin niya tukatan na hasabab yadto hangkan na ini labi aula laong simbahan sa Arab intukbalan mo amin kampung kaluarga mo sabab kaya ingatan mo in amin tindukanan sin kabuhi nila biadinin pag-usahan nila biadinin kabuhianan nila labi aula sila amin ini unahan lang ta. Sabab in sila pagtawakon
ulil qurba amoy in masuok nun kay mo, kampung mo, na inyan kaya hatihan mo. Wayron na pagduarwa, kaya nga tanwing kahalan nila, sila in tagdapusin, amoy in jakatyaon. Na in katan mano siya taga-kampung. Bihan, bang imano siya katantan, bihad to indahanan nila, magbatok pa amin kampung nila. Bihan, na inya to katantan, hikatokbal pa amoy in, tagdapok kaniya, in tiap-tiap parsukuan long tasin, ini mano siya pakaniya. Naampayan na, biyan hay ni hindi majatok. Misan pa inyaon long ta, amoy in, ini magtutokbal yaon, aw nito, makalabi pa yung kawaon niya, parsukuan niya rin haamoy in long ta hangka bahagi sinwaluyad to. Sabab siya magbabaya. Bang pilain ini isundihilan niya. Iban pila long ta kabahagi dain namin unuhan niya. Sabab yung mga ini di madya to, mga timpo na kaunayad to, katumtuman ko, aon mga tao sa urakal wihan, haula, na bang magtukbal jakat, na hipatawag niya yung mga imam, magtubihan, yung mga bilal, yung mga khatib, magtupaway niya, papagdua ahon dahin doon, na ubos lang niya bihan, na matarang kaya ingatan niyo yung sara, ang kan na kamo piyatawag ko, asupaya ikamoy magtukbal sin amoy in jakat ini. Nakita ko lang niya, kabihayaon, ini pakaradyaan na to ini, wala lang niya miyabot, halaw man sinhula na to ini, in pagyanon walo sinip. Na pagka ini wala, nakasud da hindi in walo sinip, nahirihil ko na hadyakan nyo, inamuin, banghisyo in, ini dihilan niyo. Miskin na ini nahitukbal ko na kanyo. Na ramik yan, in kamo magtutukbal yan, hirihil ko raisab kanyo. In amoy in, uno-uno na roon, wala nakalimod doon haitungan niya, na ininilang niya, na parihon ko nakako. Pagkaway ron day sa tagdapukan niya. Na yung mga yadto, wala yadto nakaamu, imbihad to. Kalumaha in sabab niya, dahing hamin og, day sabsin, ini giwaan sinalta ito, at tawa, ini uno-uno na yung mga parsababan, bihad to yung mga magjato bihar. Na doon hayaon, aun wakto yung mga yadto ami in piyatawag yadto, di day sabi ka pasampay, in kaiwanan bihan, dahing ha mga ini alta yadto pa amin tagdapukan niya. Nabihan yung magjato, ang kan na tuod, subay, amoy in, tag-alta, in, mag-inu-inu, maglawag, mag-ingat, banghisyo tuod, in mapatutukbalan. Sabab inhibal niya, yan to ibadat, yan to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadasin maghibal kita magsambahayang. Di mabista, inhibal sindukaing, imalup harap patuhan Rabbul Alamin, sin sambahayang suko mo subayra ikaw in maghibal magtumari, magruko, magsujud, magkatanta. Ikaw'y maghibal, hasupaya kumugdan, sabab subay kita maayad sin mga pakaradyaan ta, adakala rin mga sabab simbihad to, di matibuok, in amun niya angan-angan ta, pahala sa lago-lago dahil ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Na manjari, in tungod papakaryaan, amoy in launta itungan, sin alta, amin mapatutjakatan, in mga pakaradyaan ini bukon siya tutog, magpinda hangka sa saat, in pag-usaha, hajaman na to inibihat, pasalan, na indaran sin pag-usaha labi-labi na, mag-uusaha, na mataod, lang ta inda jinis, amoy in, lang ta pagtabahon nila, ini sin, bihan sumud palam sin hula, dugaing bihan in timbangan niya,
yaon na yung dollar, yaon na yung mga yen, lang ta, sin mga Jipon, sin mga Australian, sin ini Milikan dollar, sin mga ini Anggalis, bihan, na inda jinis bihan, bukon siya sibo-sibo in amuin taas sin amuin unuyaon, sin amuin halga sin alta nila. Naman jari in amuin bistahan kamatauran, pagbistahon sin tao, dayang haamuin dollar longta bihan yan. Sa sumagawa, in kamatauran magbista, doon haon amuray pagbistahon in amoy in Bulawan. In Pilak, biya kulang in amoy in longta magbista harap pa Pilak. Na ini mga katautay manghuran, mataod day sab, mga sila amoy in di makaabot panisab sin amin Bulawan yaon, mabaya day sab magjakat. Sabab mataod bihan, ano kaylo mabaya magtukbal simbihan to, sabab mabaya sila umapas sing karewan dahil nga Tuhan na to Rabbul Alamin, labi-labi na to diyari kita ha bulan Ramadan. Amin lang niyarihan, sabab biyabay tasin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo dahil nga mga pagpaibog sinamal. Amin pajatuhon sing kita doon haon sa rayaw-rayaw, pag sarak ka atawa pag jakat, amuin jakat sin tao atawa sadak ta sin tao, amuin long ta bukod na to mataw dinalta niya, in siya barhajat na isab sa sumakawa, mahal ka in amuin jajakatan niya patuhan Rabbul Alamin atawa in sarak ta niya. Amin biya sin biyantog sin Tuhan na to Rabbul Alamin. In zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang biya din yung pagtulong tawang nila, haantara nila magtautay manghud, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin sambil biyay talam sin Quran, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Amin sambil magbakas doon yung pagsandal, doon kanila mapatiag nila pain tay manghud nila magkakunahan tatarangan ha waktuan to. Amo hindi nila pagsulakon in tay manghud nila bang humadят tatarangan doon ha waktu yaon. Ini mataod kisarya takato biasin mga jimato ha Umar ibn al-Khattab doon hayaon. Amo in ganta niya na insuko pa family niya, ganta pagbukaan, manjari masuk mahanin waktu bihan, baya-baya dumatong na aun kimuko silawang lang tatimaya doon haon na may talong niya na in kami nito adlaw na way na misan lang ta simud palawm sin gaunggang na mo ini. Doon hayaon piatunga niya in amin pagkaon niya to dihil madto pa amin kimuko silawang. Naroon hanaon dahil ha mga kasahabatan, doon amin wayroon na lang ta, mabot doon kanila katanta, na mura kumanin suko si mga anak nila, doon hayaon man jari, aon kumuko silawang nila, doon hawak to yan, na sampay yanon simbanain ini asawalong niya, sasawa madtuin anak tento, dahan na matug, sabab nakakunhan si mga sila ini, atin niya, asa atas nila magsandal kami sabing kita lang nito mga asna, makasandal pa kita sa mga anak tayan na kalu-kalu konsume to ini makarakda kita hasuko nila insyaallah subhanahu wa ta'ala. Atas nila tuan magsandal doon ha bihadtuin kahalan na mga kaibanan mabaya magammal na di na lang ta makaabot sin yan tuwang sa upama imbistahan sing kita roon na jatimbangan sin Bulawan. Amin pagyanon lang niya isro na mitkala, amin kauhaan miskal. Ingantaan niya doon hayaon, kumugdan siya bang hajaman na to inilang ta Bulawan, kawaluan tag 5 grams intimbangan niya. Na sabab ito,
bang tawistahon intungod pa ini bulawan ini biasin halga long tasim bulawan long ta daing ha amin bulan 5 ba yaon May 4 2021 in halga sin bulawan hangka gram long ta ini 2,400 iban kapituan taglimasin in hangka gram 2,400 iban kapituan taglimasin amot tin halga sin bulawan naman jari bang muyaon pa tujuhon pa amin nisab bistahan na longta in kawaluan tag 5 grams amin timbangan niya kauhaan miskal kawaluan tag 5 grams lipaton mo pa ini amin nisab bibistahan bihan longta pila imbistahan niya doon ha amin kawaluan tag 5 grams in 2,400 tag kapituan tag 5 pilak. Imbistahan niya 200 iban 4,000 kanuman tag 2 kanuman tag 2 pilak iban kapituan tag 5 sin amo unin nisab sin pag-ianun longta amoy in jakat atinya nisab sin amin jajakatan habulawan in maksud niya bang insin doon tiyataw mo halaon sin bay mo bat wala siya miabot 200 tag 4,000 atinya naway ron jakat niya di siya maka jakat hawak tuyaon naon waktu yung mga kaibana na mambukon na to biya ini subihan magjakat na makuyag sila sin amo hindi na mabutin sin nila pa bihayad to supaya sila di makajakat. Sa babaon day sabdunhan day nga mga kaibanan supaya ri makajakat nahipami na bihan bulawan in kaibanan long niya ini papakayon bihad to supaya makatangkis day nga amin pagjakat. Na inyad to, diyan to manjariha, agamata sabab muna imparkala, matarang kato tanyo biyabayta, innamal amalu binniyat, in kataan amal, uno-uno, parkala, jumato in amal, in hinangyan, makauna iniyat, sababin magtudlo sin kataan hinangon mo, amo na iniyat mo. Nasabi, turi kita makapakoy rin ha, Tuhan na to Rabbul Alamin, kaya ingatan niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in siya kaya hahatihan niya in kignot kahibal na to. Iwan sin, angan-angan sin pangatayan na to. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi sudur. In Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan niya inamuin hibal sadya sin mata sinambuk manusia bangunin maksud kawian niya hinangon. Iban sin katan tiya tapok niya halawin sin bigi jantung niya kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi turi kita makapahuy ring haamin niya to katat. Naman jariroon haon, bang inisab niya yaon, long taruang gatos tag 4,000 kaanuman tag 2 pilak iban kapituan tag 5 sin, hikad mo paamoy in jakat niya, longta, injakat niya yaon 5,000 hanggatos iban 2 pilak. Injakat sin 204,000 kaanuman tag 2 pilak ibang kapituan tag 5 sin. Injakat niya 5,000 hanggatos iban 2 pilak. Naamo yadtuin longta jakat. Naman jari sopama dimihil kita ini masaala sopama aun sin niya tung gatos nga ibo halam simbay niya na intong gatos nga ibo bang muyaon
long ta jakatan in jakat niya 7,500. Haamuin long ta bistahan sin pagyanon 2.5%. Amin pagtawahon nila ini jakat. At ini 2.5% kawaon day doon haamuin 200,000 yaon. At inya lipaton mo in 200,000 iwan sin 0.025 in guwa niya 7,500 in jakat sin 200,000. Naman jari doon hayaon suway na to hatihon ingaton isab in jakat sin ini pilak. Hasupaya in mga sila amin long ta wala miabot in alta nila pa 200 iban upat nga ibo kano man tag 2 pilak ibang kapiton tag 5 sin makajakat na isab sila bang sa upama in nisab sin ini sin nilabihan di sila sumud haamo in pilak na in pilak long ta habistahan biada sin biayta takad biayta tayad tulong ta in halga sin pilak sin amin pizza upat sin amin patahunan ini sin May long ta inhang kagram sin silver kapatan pilak iban hangpo tag 5 sin kapatan pilak iban hangpo tag 8 sin na manjari bang taristahon niya to in amoy in inibistahan lang tasin pilak doon hayaon ha timbangan sin pilak bihan amin mapatot jakatan amo na in 500 tagkay mantag 500 tagkasya mantag 5 grams ang pamusya lipaton pa amoy in price niya bihayaon long ta kapatan pilak iban sin hangpo tagwalo sin in guwa niya sin nisab sin pilak kauhaan tagto nga ibo siyam nga gatos iban 7 pilak iban hambok sin na amoy to nabang bihad to in amoy in launta jakat sin amoy in timbangan sin amoy pilak launta 500 tagkasiyaman tag 5 grams pilak pag-ubos siya to in nisab niya kumugdan siya kauhaan tag 2 nga ibo siyam nga gatos iban 7 pilak iban hambuksin na in jakat niya kumugdan doon haon ha aminsin kauhaan tag 2 nga ibo in jakat niya 5 gatos tag kasiyaman tag 7 pilak iban kanuman tag 8 sin nahikato ta kuno isab biyasin amoy in jakatan sin Bulawan 200,000 bangaon sin mo 200,000 bang hilaray mo siya in pagjakat ha amoy in pilak in kugdan niya bihan bang mulipaton in 200,000 bihan pa amoy in 2.5% yaon at niya lipaton mo siya in 200,000 pa 0.025 in guwa sin jakat niya biya da sin pagjakat sin Bulawan in jakat niya ramikyan magsibo da siya 7,500 hati na biya kita simbiyaitaan way piagbiddaan in pagjakat labay reng habulawan iban sin labay reng hapilak amura kuman in labay reng hapilak misan pa in iabotan sinsin mubihan wala miabot 200 ini long ta bihan 200 tagupat nga ibo masiraon jakat mo makapagjakat pakaw doon hayan sabab sin in amoy in jakat long tasin pilak yaon
ini mababa siya habistahat daing sin amin pagjakat bistahon daing ha bulawan. Sababing piagbidaan niya, in jakat long talabay ring ha bulawan, inhang kagram sin ini bulawan yaon, inhalga niya 2,400 iban kapituan tag 5 sin. Ampain ini pilak bihan inhang kagram niya na kapatan pilak da iban hangpo tag 8 sin. Nabihad to. Na sibo-sibo lang ta ilabay ron haon. Naroon na ini bang maagad amin mga sila ando kaylo misan lang ta in amin sintari magabot siya giatosan nga ibo habang mayan makaabot hanisab sin pilak yaon kauhaan tagto nga ibo siyam nga gatos iban 7 iban hambuksin hati niya in siya makajakat na injakat sin niya habihad tura kauhaan tagto nga ibo siyam nga gatos iban 7 iban hambuksin makajakat pa siya injakat sin niya 5 gatos kay mantag ini 7 iban kawaluan tag ay kanuman tag 8 sin. Naamod tulong ta na ini piatarang ta sadya sin wayron piagbidaan sin amin guwa niya sibo dain guwa sin pagjakat ha bulawan iban pilak bang tapatudjuhon in pagjakat paamuhon ha amin kabayaan aturan sarasin Allahu subhanahu wa ta'ala habistahan pag itong habihay niin kahalan niya sabab na muna ando kay luya na sinagi in mga kaibanan amin mabaya tol sila sin masutsin alta nila mabaya sila misan lumabay in amin alta nila ring haamoy in pilakbihan hasupaya sutsi tuod matarang malano misan sila mag-inom makan sin alta nila malano na madtupahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala way na pag ini duarwahan nila bihan. Na bang ini kabayaan mo isabihan dito ha ini bulawan nito amin balabi-labihan na ini sin magmilyon na lang sin kita na asupaya maluhay itungon impagjakat bihan na patudyuhon na rito ha bulawan asalda magsibo dain guwa niya biyasin palabayon ding ha ini pilak. Na bang siya palabayon ding ha pilak na inyaon lang ta wayron da biya barsalahan doon hayan. Amo sa jaronhan impiagbidaan niya amin mga sila lang ta inalta mabot sa mga kayman nga ibu insid niya na kajakatan niya na yaon bang labay ring ha pilak hawi hatin itungan. Balikan ko in hangkagram sin amo in pilak iwan sin halga niya lang ta bihaon biyayta kapatan pilak iwan hangpo tagwalusin in halga sin hangkagram sin pilak in halga isab sin bulawan doon haon in hangkagram niya 2,400 iwan kapituan tag 5 sin. Na ini nisab sin bulawan 200 tag 4,000 iban ka numan tag 2 pilak, iban kapituan tag 5 sin, in nisab isab sin pilak, kauhaan tag 2,000, siyam nga katos, iban 7, iban hambuk sin, amod tulong ta. Na in jakat sin, ini bulawan, miabot in alta niya pa, jimukop doon hanisab, in jakat niya, 5,000, hanggatos iban 2 pilak, in jakat sin pilak 500 tag kasiyaman tag 7 iban kanuman tag 8 sin. Amod to mga katawtay manghuran in amoy in piagbidaan sin bulawan iban pilak da sumakawa dito haruhulan nagsibo da nagkugdan da karwarwa habya sindi hilan talong ta masaal laro na ini atawa pagpatarang kato tanyo biyasin 200 nga ibo pilakbihan jakatan deng habulawan in jakat niya gumawa da siya pa 7,500
damikian in pilak aamuin ini tunggatos nga ibu bihan pilak in pagjakat niya dahin palarayon niya ring ha ini pilak in guwa niya sibu da 7,500 in amuin jakatan niya doon ha alta niya miabot tunggatos nga ibu. Na amad to mga palanggungan ha kama Islam na ando kaylo in ito katantan paratokon na to doon haamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay kumugdan in hinang na to doon haamuin piatarang niya sara doon haan sambil ini simampay namat barikato tanyuin lang ta katarangan sin pagjakat yato labay ring haamuin kiyahatihan si mga ini kaulamaan na to magtubihan nagpakugdan sin amuin itungan doon haon si daing kaaunan niya ring ha bulawan iban daing ha ini pilak na insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in pakaradyaan na to ito amuin matayma na to marayaw sarta manghindwa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan in pakaradyaan singkita niyo ini amuin jumato siya paka dayawan katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala mangayo kita kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan uno-uno pakaradyaan tiap-tiap jumato kato taniyo in waktu pagpinda-pinda sin waktu inyaon katantan subay hadya kita niyo halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu maghfir lana fi hadhihi sa'ati ajma'in wa habil musii'ina minna lil muhsinin. Allahumma ij'al shahrana hadha shahidan lana bi ada'i fardik wa la taj'alna mimman ta'iba wajtahada wa lam yurdik. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والعلا وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم بارك في أنفسنا وأسماعنا وفي أبصارنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي محيانا وفي عملنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وعملنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Magsukur pakatan amuin dimurngog hawakto ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian magsukur pa kaput suara amuin ya unsyari demikian dahil sa magbati laul di majakasin waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala magsukur kaymo sarta in ako mamaid halapal. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.